вот масс-рестлинге там все как белое и черное. Ошибиться невозможно, спутать. Жабу bir интригине капсыгы кэллэ. Азартная история. Кантыман сиискайга ырыла турар. Сүйбөтөт саастарыгар диэри. Пассивности. Бöҕөстөргө Россияга бастырыын күлэхтэһиге. 6-1 килэҕэ Артур Чабадаев кыһылмыннуктан, 12 мынуктан В ногу Алексей Копылов. Сакасире. защищается Алексей атактаата. Чабадаев. Сейчас будет пытаться Копылов подняться и делает глобально-техническое действие. Молодец. Молодец. Удастся повторить. Бары билерге курдук. Копылов быйнина улахан күлэхтэһилерге нар биэн сетте килэҕэ тустар ыйып боллаҕына. Бу кантыман сиискай күлэхтэһиитигэр 6-1 диһүдэр. О, мени саға бәк күтү. О, иннелок чоксугай түһәрнә дибите туаллар. Беттәкә түгән. Төет биргә көрәгә курдук кыян һәбит. Дәрә кытатара. Иннәгә хананы халгы такка. Алексей бунина нар бен сетте киләгә тустарете. Онтон бу 6-1 киләгә таксан тустаһаҗар. Отай кину тастачета Артур Чабадаев омугунан хакас. Бу дойду бик күстәк бөгә. Булырын нарафаминскай гытылы вот сибетте састарга дире бөгөстәгә Россия бастабыта. Алексей очень грамотно провел встречу. Поздравляю. Онна Якутский штаб. улахан тахымда күрәктәһиләргә Россия тиһин сетиләхтә көмүскәбит Красноярскай гүвернер бөгөс. Яти Алексей Копыловка тренеры, түз тренеры Яков Филиппов. Онна Игорь Старостин надлах сүбелерин бердилер. Көрөргү курдук Ахсан билиңите төт бирге Алексей Копылов тухатыгар. И Ой, опять Копылов бэк, в контре оценки. О, я накак отвестивит. Вырывается вперед. Идинтен камискане канада. Мне Камискане показалось, камсаны что Копылов, в захвате катил Чабадаев. Ити накакка кетергитен Чабадаев инники тагыста. Ахсан 5 төккө болла. Очень здорово Чабадаев. 5 төккө Чабадаев тухатыгар. В первых секундах, 30 секунд прошло, всего ничего. 2-2. Набрал, вышел вперед. Дере. 1 балл. Преимущество опасное. Должны быть еще у нас оценочки. Апсыгы салганан бары турар. Кажется, по сценарию будет. Алексей Копылову кәнике мин боргонга быһайын сакасырын нороттарын спортивный ойнуларгар биен сетте килага тустарын көрбүтүм. Онно кини эчейлак болан атан бетин кыган көрдөрбөтөгө. Билигин ол эчейтин орунан Алексей зарядил. бу тустага ден көрөк. Пробился к туловищу, но подтянуть к зоне не смог. Кини игәретін аңара әме өлөкмәттен төрүттәк Петр Копылов быйылгы сылга сетихиләхтік тустаһыджар. Оны иһи бары биләгәйт. Россия студентларын ойнуларын кыйылаға отуртаата Александр Медведев Минута остается. үстүгүлä олимпийский чемпион бирихигер нороттар икеннаа турнирге үс миснил бута. Оны тахынан сайын Казаньга болбут Россия нороттарын спартакиадатыгар бронза медаль сибите. Онон билигин биен сетте килага дойдуга бир күстәк богос буоларын дакастата диэп кыһып. Алексей даганы опыттаах тустук. 30 секунд. Должна быть атака еще. Оголорго, учаттарга, Удерживает соперника. элбоглаган тахымнаа куракта хилерге хетихилэх
Вышел за счет выседа. Тустууда кини. Хорошую скорость Чабадаев сохраняет. Онча күндө калла аксан беш төккө Чабадаев тухадыгар. Все, Кита о жибирса барбата японский на бу. риске. Поэтому Ите камсаныгы. балла 7-4. Эссечко ведде. Таков итог. Дяка хылаагати атака. Нел аллаастык тимменсине. 9. Ор бута боллар. Дир битетиевит. Аксан хетте төккө. Сетте төккө. Кыйны этисте. Лидер все-таки доказал, что он в хорошей форме здесь. Ну, я бы Артур Чабадаев, Красноярской. Неплохая схватка. Омогунан Хакас. Посмотреть ему нужно будет запись, как он